سلام كم يتخونوا خمي اللهم alright كم تلو مرجع حبشة education مسينا لنا حوات فدينا قلنا حكي يقرأتان دابلنا عنا somehow حدا جزء الله بيزز قبل كان قرأت سلازي we are back to normal I hope كنا من لسنا بصراحة نخلنا هجي بس فعلا كم قدمنا ولا معلتا وتزيكون ساتليس كل تجي سلسة جزء بسوم نسكن مسينا مالتي so كم تعرفنا نريزلنا حوات كاب صباح thank you everybody كاب صباح alright صباح ترامب مسيو انت اخذ لنا سلسة رئيس حزنا مسينا لنا تفينا سلسة قلنا مجمرة ماركتنا قطبانا خميك انيو بنزاربنا حدا قدامي نقر كالو شعو يا زمت قطبانا انتاك مسلي خلك نزاربنا دن سالساير استناخا ترامب مسالو ترامب مسيخ انتايو خمس علنا نزبل كساب مئتي خون تأزازات ويكا حدش تحقتات ويكا executive order أدالي اللو خبلنا له كاب صباح لك بنا eastern time فادس يو ركبات office نقوهو churchy اللوامي بتكريسيانا تعرفيدهم دحرو كاب فادس يو اتناي متحلل افسرح كاب فادس he's gonna keep signing مالتيو زي أسالست نتبه حزنا لنا كنقول صينا انتاي مسل إدمو نيشتي مساقاقر مزيكا خنقبرين أحوات I know longo نو حزبلت فيديو تكون تخليها اوكي there you go what's going there alright نو حزبلت فيديو تكون تخليها انا لو ما عندي نشتي عقل خلينا يوم قالاي قلم يدوسي زحوي تزم ناسي يوم قالاي قلم يدوسي زحوي تزم ناسي يوم قالاي قلم يدوسي زحوي تزم ناسي أبي قاله ما حد جاي من يدخل حتى أبي قاله ما حد جاي من يدخل حتى أبي قاله ما حد جاي من يدخل حتى عيكر من عيكر منك ولا صوتك عوّلنا مريت الله يبرو ريي 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 بسرب عوّلنا مريت الله يبرو ريي 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 بسرب Adur ya duriye ayaya malane saf saf dai balaghe kabtash haniga dai zadighe kabtash abay kusi abta abzakhe awna marayt lay wera wrayay mayay mayay zarab mayay على نمبر يدلي براوري البي بسلام
سلام زرنا على بايه بك على بايه سزان اشتو ليك تخطو بعد امساخي اللي خبر نخي باخمي زناي بس احداني زناي سي سلال سي سلال سي سلال نعنا باي 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 زرنا على باي بك على باي زرزاني اشتو ليك تتو زرزع باي سفح راي ليس بالعبادة حدري يا بايلة كلهم يزري صنعت بالمي يا خيل لي بدو بدي صدق متي سبحك الله يا عجتي بدي بلي يفهمتي الذي أصبح بين حياي سيحني لما حياي سيدي بجري سيدي بجري حفلة دمو سيدي بجري القلم وسكلي مسؤول دمي وبرماخي إذا وهلو اليوم تقلب عيني يلا بسكي بليش أنا أبسط دمي عندلني وأنا نسيت علمي أتبع معطي تدلي زين عفقاني من ويلي زي أخلا بسكي شنا نبري الكلام بسكي مسؤول دمي وبالماضي اليوم تقلب عيني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني والله يقني لنا محراي ثانك يو نايمانا باريا زي تكبر I know يمانا باريا تكنديو yes like that بحلاو موزيك محراي زغا تريو زلهم قبزاي بسا صبق درفتات حيزلنا مزيو ثانك يو نني ون خاندي نزم دق قطر كمزي مثل دس بلنا thank you I know thank you John سلازي alright كم تلو من مقلتينا خنقبر أحوات سومن سلاز تافينا دارقا سومنا فيديو قبرنا ناي سومن تصابنا هنهب انتاي نيرو انتاي كمتسيو مسناي ترامب تأثر انتاي اللو ترامب انتاي جيرو ازي first of all crypto investors انقا حقو سوكم crypto is moving forward my friend اوكي بمقصال خنقلصينا مرتي سلازي كم تلمود شركه قبري تزتقملو سايتات اندار اخو ويب سايتات سلازي خيد بتام تقدسكم كتمهارو دليو كابتي زتقملو ويب سايت كتمهارو اللابو مالتي سو مجمرا انا بكالندر كناتينا احوات كالندر oh no come on stop ذا يا ستريم دي شقرت فتره لنا دي كالندر ناخن رئينا سيني فير كنرينا أبز خنوص أم تمزلينا نحرو ناندامز أنا okay alright ترم
So دحلفه سومن ماركتنا بتعمي تصبق نيوز سلمنتاي نزبل حتو لاست ويك لنا هنمصينا سلمنتاي زبل حتو بحصر زبله زحلفه سومن زنبرنا صبصاب انفليشن اندر كنترول ارينا مالتي زقبا بزبحال ا ماركتنا دارغا دحان كوينو زبل صبصابنا رخيبنا سلازي كاب ጥሪ ዕለት 13 ክንረኸልና ሶኒ ወላ ሓንቲ ነበረን أنا تويسداي ويكا سولس على 14 ناي بي بي اي ريبورت رخيبنا بي بي اي مالت احوات بروديوسر برايس اندكس مالتي زم نويح مسانا زغبركم حبش اديوكيشن تفلطو تكونوا تسفى لنا سو ازيز رخبنا يتصبصاب مالت بروديوسر برايس اندكس كنبل كلنا نغراتنا بتم زفري نغرات مالتيو تثبيتو ازي ميديان فوركاست كوينو تثبيتو ماركتنا صبي نبره ب 0.4 وسخ كغبر واغاتات مالتنا انفليشن كنترولي كوينو زرخبنا يكن 0.5 that's good one so نغراتنا وكا انفليشن هاي خون الله زبل نبره تحيتو ريبورت رخيبنا سلازي كال كور بي بي اي مالت بزيكا مغبن ندادن ايكونومست تصبيو نغراتنا ب 0.3 وسخ كغبر يزبلو ግን ኮይኑ ب 0.1 سيرفي وكا ريزالت رخيبنا مال this is actual good news so PPI year over year سلسة and core PPI year over year okay تثبيتنا كباب السلسة زرخبنا سلسة نتبخلت I don't know why 3.3 بزيلو سلسة مالت very great news so زي بمركابنا زي result زي بمركابنا what happened thank you okay زي result زي بمركابنا أبز حلفة Tuesday marketنا green coin وعيلو this is good report so انتي عملونا فدرالس هي عزمت كلتشحن 25 نحنا انفليشن يفرحنا سلازلو زقبابه يفرحنا سلازلو ريت كات كلتا غيزي خنغبر يملومنا بخمزي اب مبصعيم ودي اوما ز حلفه ديسمبر 18 كاب ديسمبر 18 تاريخهم ستاك ماركتنا بمولو بقى كساب ز حلفه سومن was mostly red coin نصبين نبرنا بعل S&P هاي كبصح تصبنايو ايكونن مالتيو the most problem is انتايو بمخنيات فدرال سو كوينو جن زرخبنا يناي ديسمبر ريبورت بي بي اي بل ولا اون سي بي اي بل ولا سي بي اي ون كابتس بيتنا وصاي كوينو يرخبنا يا مخنياتو عندي كور سي بي اي نهدلكم ابزيا سلسن تطبيو ناف سلسن تبخلتي سو زي كحصر لكم تم ديتيل كتمهار دليو حوات ويلكم على حبشه اديوكيشن انتاي بي بي اي انتاي سي بي اي فيديو تاسرحنا انا كتمهارو رسيلنا كوينو جن بسنكي انفليشن كابتس بيتنا نتاحت سلازخونه ماركتنا زحلفه سومن بمولو green قنيو صبو ريبورت رخيبنا okay that is great so what does that mean زحلفنا ابنت عربي نابزخن مزكلنا ماركت okay S&P تذكرون دحركمكم ازي انا 53 كباب تريليون نيرا 53 تريليون نيرا زحلفه زيا دنا بزحلفه سومن almost لعلى 1 تريليون هون وصاكيرو عربي راهن بعلو S&P almost 1% وصح جرو 1% وصح جبر كله 540 بليون like لعلف almost لعلف فرق تريليون مالتي ازي عربي ماركتنا صبو كلوز جرو عربي راي يكون سومر بمولو صبو قنينا تنبيكت بالا كامباني تنعبيت كامباني almost 100 بليون ارد جرن اب عربي راي اتن ميجا 7 نبلن تشوعات كامباني 350 بليون ارد جرن اتن تاب 10 كا 300 سلازي زحلفه سومن دارغا بمولو was wake happy and beautiful زخونه كلوزينا غيرنا نتاي كلته نغري قندي مجمره انفليشن نا كنترول غيرنا انا سلازي فدرال تبلو زلهم دارغا اتي انفليشن صبو ريبورت رخيبنا سلازلنا بليز فدرال حجي كلته غزي زيكونكم ريت كتغبرو كا كلته غزي ريت نلعل كتغبرو لكم تثبيتي زلنا مالتي حاره كلاي نغركا واي نزبلكا hey Monday the big man is coming Monday سوني ترامب يمص سلازلو ترامب مور فريندلي نايستاك مخانو كلنا نفولطينا سوني كا ات سلازلو خا was so happy market مالتي اوكي كنمصاينا رحنا ترامب تاع حيزلنا خمصنا ماركت مالتي so overall اندحر انا بمولو نهلكم زي من ابل 1 by 1 طريقهم بمولو انصبو كدنالا كابي مصي نزبل حتى دارغا كابزي مور سيل اوف ابزي نيرو مالتي so نابزين قالوا عبيتي مصين اوكي this is our تو ابزخ لنا كالو كنتاي رخيبنا زحلفه سومن نزبل نهلكم اب علت كاب ونستي كابرو بعلت 15 ورحاده عندنا 5 علت 16 اتن عبيتي بانكات لايك بعل ويلز فارغو بانك اوف امريكا تشيز بانك
JP Morgan እዚኦም ኩለን ሪዛልት ወይ ከዓ ኣታዊአን ወፃኢን ናይ Q4 ነግራናና ኦኬ ኣታዊአን ወፃኢን ናይ Q4 ስለ ዝነገራና ها ኣብኡ ዝረኸብናዮ ውፅኢት እውን ጽቡቕ ነይሩ alright ሳልሰይቲ ነጥቢ so ኢንፍሌሽን ጽቡቕ ሪፖርት ስለ ዝኾነ ማርኬትና ዝሓለፈ ሰሙን ጽቡቕ ነይሩ ኢልና ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ ዓበይቲ ባንክታት ኩለን ብምሉአን ከዓ ጽቡቕ ኤርኒን ወይ ከዓ ኣታዊአን ወፃኢን ስለ ዝገበርና ከዓ ጽቡቕ ኮይኑ ኢልና ሳልሳይ ከዓ እንታይ Trump is coming okay that's how our market is good ኣብ ኣኸለኹ ንእሽተይ ክጠቕሳ ማርኬትና ስናፕሻት እንታይ መስል ኣሎ ንዝብል ኣብ ዝሓለፈ ትሪኦ ኣለኹም ቴክኖሎጂ is almost up 0.84 semiconductor is up about 3.10 like ብምሉአን is up alright S&P all time high ንኽትበጽሕ 1.67% ተርፍ ኣሎ all time high 6,100 በጽሐ ነይራ as of now 6,000 ክሎዝ ገይራ ኣላ ፕሪ ማርኬት እሞ ها 6,036 በጽሐ ኣላ ድሕሪ ማርኬት ክሎዝና ማለት እዩ so DIP ማለት ሕዋስ it's binary ዲብ ያዘላ S&P and then down ንባዕሉ down industrial index ማለት እዩ like negative 3.56 ኣሎ still binary ዲብ ኣሎ ማለት እዩ alright Russell kind of in a pullback ያዘላ pullback ንብል ኮለና ልዕሊ about 4-6% ካብ all times highs ነበረቶ down ኮይናላ እዚ ራስል ግን Trump is coming one of the biggest enjoys ዝገብሩ ኣብ ግዜ Trump እዚ small cap ካምፓኒ ሳብ ዝኾነ እዚ ካብ next week ክቕየር ምዃኑ we are very sure ማለት እዩ okay one by one ናብተን ዓበይቲ ካምፓኒ ክንከይድ እንድሕር ኮነ Apple is kind of up correction ኣላ 11.58% down ገይራ ኣላ ካብቲ all times highs ነበረቶ ማለት እዩ so Apple ንባዕላ እንታይ ኢላ ሰራሕተኛ ክሰግግ ምዃና ሓደ ነገር ተዛሪባ ኣላ ብዙሕ ኣሎ just mostly ግን ካብ next week ካብ ጽባሕ ክርኢና ናይ ትራምፕ መምጽኡ ማለት Amazon ባይነድ ዲባላ negative 3.03 ማለት 233 በጽሐ ነራ 254 ክሎዝ ገይራ ኣላ ማለት ሜታ ባይነድ ዲባላ 4% ዳውን ኮይና ኣላ 638 በጽሐ ነራ 612 so all ግን እዚ በዓል ሜታ ጽባሕ ክረከቡ እዮም mostly enjoy ክገብሩ Microsoft is kind of pullback Microsoft I wasn't happy even ናይ 2024 Microsoft ጽቡቕ ኣይገበረትን ሕዋ ጽቡቕ ማለት ክብል ከለኹ ጽቡቕ ኣይሰርሐትን the whole year እንተርእየናዮ Microsoft stack እንድሕርኢና last year almost 1 year back about 7% increase ገይራ ማለት so ብዙሕ move ኣይገበረትን I'm kind of I use it to invest in Microsoft by the way move ካገረ ይሄጅምበር Microsoft ብዙሕ ቢ ነገር like ብዙሕ ለውጥ አይረኸብናላን I don't know why ማለት እዩ so Nvidia still up correction ያዘላ Nvidia ማለት one of like Trump favor ማለት እዩ is going to happy correction አላ ግን negative point like 10.03 ኣብዚ ከለኹ ንእሽተይ ክዛረብሓት one is a big እዚ correction እንድሕራልያ ሓንቲ ካምፓኒ technically buying ዲብ ኣላ ማለት እዩ it's time to buy ማለት እዩ personal finance ላይ አይደለም ኣብዚ ግን 10% እንድሕር ዳውን ኮይና እዛ ካምፓኒ እዚኣ almost 153.13 حرشر بس حنيرة هجا as of now 137.94 ألا so it's time to buy 10% 8% دحر داون كناس time to buy كنت بوضحي already 154 بس هذا اللي عايز بلنا زلو so Tesla in a correction side هذا اللي 488.54 بس نيرة 426.50 لا so 12.78 10.7 down كنا لا correction هذا اللي Tesla what do you think Tesla man Tesla is going to be one of the favor ክልተ ነገር ይመዘሉ ናይ ተስላ ባዕቢ ትራምፕ መጻሎ እነን ድሕሪ ትራምፕ ኻ ናይ ኤርኒንግ ደቂቃ ዕለት 29 ክሳብ ዝኾነት to me if there is ብዝኾነ ነገር ናይ ኔጋቲቪቲ ማለት ኔጋቲቭ ዌይስ ናይ ትራምፕ እንተዘይመጽዩ 500 ልዕሊ 500 ከባቢ ክርኢያ ኢና ተስላ ማለት ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ኤርኒንግ ካ ጽቡቕ ተረኺብና so this is captain ዓበይቲ ካምፓኒታትና ንዛረብ ዘለና overall ግን ክሪኦ ከለና very good ዝኾነ ማርኬት እዩ all over green ማለት all over green ኢና ንርኢ ዘለና so ኣብዚ ከለኹ what we expected next week earning is the most important ሕዋት ኣብ ከለኹ ቅድሚ ክበጽሐ ካብ ዕለት 29 ማለት ዝመጽእ ረቡዕ the most important እዩ ሽዑ ኣታዊአንን ወጻኢአንን ዓበይቲ ካምፓኒ ዝነግረና በዓል ማይክሮሶፍት ሜታ Tesla this is a big days my goodness على 29 تسلا نابنت اندحر تصبى زلا ريفينيو 27.92 بليون تصبى EPS 0.75 تصبى نزي ابز زلو استيميتد سنسس نبعلو اندحر 100 جيراتو حزوا ذا زانت بزي حزن نزي تسلا اندحر نزي تبرو زلا اندحر بخمزي ريبورت اكشوال رخيبنا Tesla is going to be to the sky
اوكي حاده ናይ ኩለን ማለት እዩ ንኣብነት ተስላ ክልከሉ ዋላ ሜታ እንድሕር ተባሂልና ወላ ሜታ ማለት እዩ ኦኬ ነዚ ሚስ እንድሕር ጌራቶ ስፔሻሊ ኤፒኤስ እዚኣ ንህለኩም ኤርኒንግ ፐር ሸር ማለት እዩ እንድሕር 0.75 ንፅበለና ኣብ q4 ናይ q4 ሪዛልት ካብ 0.75 ንታሕቲ ተረኺብና maybe we can see Tesla is going to be right down ማለት እዩ maybe down ምዃና ተስላ እንታይ buying opportunity ይሕዋት because ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ተስላ ዝተምፅኣላ ዝብል ግምታት ማለት እዩ so እዚ ደስ በለ ወዲ ግምትካ ካብ ዘንብቦ ካብ ዝተማሃርኩ ካብ ዝሪኦ ነዚ ቢት ክትገብሮ ተስፋ ኣለኒ ስፔሻሊ ናይ EPS earning per share ልዕሊ 0.75 ክኾኑ ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ ንኣብነት ማለት እዩ ሃባ ሜታ ከማን ሽግር የብላን ሂት ክትገብሮ ትኽእል እያ okay the big day is coming is like January ጥሪ ዕለት 20 is the big day ማለት እዩ ሓደ ካልእ ጥሪ ዕለት 30 ኣፕል ክትመፅያ Amazon ክትመፅያ one of the big companies ማለት እዩ so እዚአን እተን ዓበያ ካምፓኒታት እየን so እዚኣ ክልተ ሰሙን ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት እዚኣ ኤርኒንግ ካምፓኒታት ኣለና ሓደ ብዓብዪ ከዓ ትራምፕ መፂና ኣሎ ክልተ ማለት እዩ so እዚ ኩሉ ትራምፕ እንታይ ከምፃልና እዩ ምናልባት ኣብቲ ናይ ትራምፕ ድሓር ስለ ዝኣቱ ምናልባት ትራምፕ እንድሕር ኔጌቲቭ ነገር እንተምፂልና maybe yes ዳውን ክርአና እዚ ስፔሻሊ ናይ ቀረፅ ትራፍ ናይ ካልእ ሃገራት ማለት እዩ ሓንቲ ካልኣይቲ ዲፖርቴሽን ክልተ እዚ ማርኬት ናይ ፍትወኒ ኣሕዋት ካልኣይ ኤርኒንግ ከዓ እንድሕር ፅቡቕ ረኺብና no way it's going to be all time high ዝበልናዮ ተዓንተቦ ዝረኣናዮ all time high ዝበልናዮ እሱ ክንሪኦ ሽግር የብልናን እዚ ዝረኣናዮ እዚ ትሪኡ ዘለኹም all time high ክበፅሖ ምዃኑ ግምት ኣለና እዚ ግን ግምት ክህልወና ግን እቲ ኤርኒን እቲ ኣታዊአን ወፃኤን በቲ ዝፅበይዎ ዘለዉ ሚት እንተጌረን ሓደ ትራምፕ ከዓ ሕማቅ ኔጌቲቭ ንማርኬት ነገርና እንተዘየምፅ እዩ ክልተ ምክንያቱ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ እቲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ኦልሞስት ዳርጋ ኮንትሮል ጌርናዮ ደሓን ሪዛልት ረኺብናሉ ስለ ዘለና እዩ alright ሰለስተ so ኣብኡ ከለኹ ጥቕሳ ሲኤምኢ ፌድ ፌደራልስ ክመፁና እዮም ዕለት 29 እቲ ኤርኒንግ ደይስ ናይተን ዓበይቲ ካምፓኒ ክመፁና እዮም so still as of 97.9 27.9 ሬት ካት ከም ዘይገብሩ እዮም ነጊሮምና ዘለዎ ማኣስ ዳሎም ፌደራል ሬት ካት ገብሩ እዮም ፕሮባቢሊቲ ካብ ጁን ወርሒ 6 መክሳብ ወርሒ 6 ትራምፕ የፅንሐ ዶ ንጀሮም ፓወል የስ ከፅንሐ እዩ ግን ኢንፍሌሽን ከም ዝንሪኦ ዘለና ስፔሻሊ ኣብ ወርሒ ሓደ እውን ፅቡቕ ሪፖርት ተረኺብና maybe زي كتصنح خلي ترامب والد كتصن سوري جيروم باول زي كتصنح قبل كلخو ريت كات كجبرلنا خلي صبو انفليشن الحرماتي اوكي جيروم باول ريت كات كجبر ندحر كوينخا ترامب كابت زبلو زلو تراف ويكا قرص قبل على تشاينا مكسيكو كندا 10% كجبر زبل زلو ازيان اندحر اقاريص وني ኣቃሪፅዎን ክንብል ከለና ግን እዚአን ከምፀአን ይኽእል እዩ ከምፀአን ከሎ ግን እንታይ ዝብል ኣሎ ገለ ኣርቲክል ማን ዝሊ ገይረ እየ ክገብሮ ኣነ ኦልሞስት 2% ዳወሰኪ እየ ዝውስኾ እምበር ብሓንሳብ ፅባሕ መፅኡ ፋዱስ ሓንቲ ካብተን ኤክስኪዩቲቭ ኦርደሩ ንቻይና 20% ቀረፅ ክትከፍል ከም ዘለዋ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር እንድሕር ፈሪሙ our market gonna be tank bad أحوال so he's smart he know what to do he's a businessman to me I don't think so ترافك قبري قرات قبري yes انتاي كميلو قبر universal ways either منزلي اندا وسخ خير خليو يقرفن مالي تايكون زخونه ميلا تفطيرو طرح يقبر زخل بحساب دروب اندحر غير لاغن ماركتنا خبالا شوي alright مفشلاتنا موداتا فيديو اكسام موداتا صنحنو مخنيات ترامب حدش كريبتو بناي بعلو خا مسريت سلازلت مال مالي اوكي so ايكونومينا ازي مسل مالتي so نصبيا زلنا مجمريا ايرني ناتنن انن ترامب دي مالتي اوكي out of the way زين كانوا وصلنا حوات اهب زين حزنا نخون تسفا يقبر مالتي ابو خلو غريو اوكي let me kill this one out ماركتنا عربت عاصوي انن بري ماركت كنبلنا so far pre market is as of now unchanged يزلو صباح مانديو ناي مارتين ليتشر observation ስለዘሎ صباح ማርኬት ናخيصي so pre market unchanged كله نعمل S&P future 6033 ማለት almost 95% increase ገራላ okay this the most important is another way bond لكم treasury bonds okay kind of slow ኮይኑሎ ስለምንታይ ንዝብል
because inflation control ስለዝኾነ እዚ ዳውን ክኾናሉ ናይዚ ዳውን ማለት ካ ሬትና ዳውን እዩ so እዚ ዳውን ሬት ዳውን እንድሕር ኮይኑ ካ ፌደራል መፅኦም ኣክት ክገብርዮም our economy is going to be good ኩለን ተሪእናየ ናይ ጃፓን ናይ like UK ናይ ፍራንሳ እዚኦም ብሙሉአን like red and ዘለዋ technically ማለት 10 year ናተን so USA win it down okay so እዚኣ ከለኹ ጠቕሳ crypto 106 all time high በፂሑ 108 በፂሑ ነይሩ all time high let me see that click that crypto okay crypto all time high ዝበፅሓሉ 10 ና BTC ኣብዚ ቸርች ገብረለ BTC price okay I hope I got it so BTC almost 108 በፂሑ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ all time highs where you go what happened it doesn't give me so as of now 106 በፂሑ ኣሎ almost 2000 ዳውን ኮይኑ ዘሎ ሎማ ዓንቲ ጥራሕ 1.66 up ገይሩሎ it's like 24 hours ስላብ ዝኾነ ናይ ክሪፕቶ ማለት why the guy is here Trump is here what he's so friendly Trump okay crypto strategy ናይ reserve executive order ኣለዎ ጽባሕ look this ጽባሕ Trump ብዛዕባ ክሪፕቶ ዝኾነ executive order ኣለዎ what is this we will see tomorrow ጽባሕ ኢና ክንሪያ so Trump against crypto icon plan crypto executive order ጽባሕ I think so one of the top reserve ክገብራ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና so crypto investors እንቋዕ ሓጎሰኩም 106 በፂሑ I don't invest in crypto but now I might think ሕጂ ቁርብ ክሓስብ ገይሩኒ ኣሎ ማለት እዩ so 106 በፂሑ 108 በፂሑ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ all time high so crypto it will go high ካልእ እንታይ ገይሩሎ all right this is Trump okay coin ትማሊ launch ገይሩ ንህለኩም ትማሊ Trump Friday memo coin ትብል launch ገይሩሎ as of now according to the article እዚኣ ከም በኸሎ 58 billion or more ገይራላ ማለት እዩ technically Trump is going so ትማሊ ዓርቢ ዝመስረታ እዛ memo crypto ትብል هلكم this is his okay then crypto is a favor of Trump ናይ Trump እንዚኦም by the way Trump da memo that ብላ ዘሎ ያ ሓንቲያ እዚኣ digital stack ማለት እዩ 4.6 billion so Trump ካብቶም one of almost ናይ 25 ሃብታማት ገይራተላ እዛ ትማሊ ዓርቢ ዝገበራ memo coin look this memo coin okay this is a great news حوات እዚኣ ንባዕላ ሓደ crypto is favor one ካልኣይ do you think stock market ና መፅዩ አንጻሩ ክገብር no he is doing this 58 billion or more that stock war is going on within like almost 48 hours is that 48 hours ካብ ዓርቢ ጀሚራ ሓሳብት ማለት this president elect Trump launches his own cryptocurrency Friday night okay ካብ ዓርቢ night launch ገይርዋ እዚኣ as of Sunday morning ናይ 50 billion ኾን paper ገይሩሎ himself that means what is going on እዚኣ okay what is this Billy why he doing this look this the world's ካብ ዓለም መበል 25 ሃብታም ገራቶ ንትራምፕ እዚኣ combined with the value of the social media ካልእ social media ካላቶ ማለት እዩ business and his real estate he's a real estate guy so Trump one of the top ካብቶም 25 ሃብታማት ገራተላ this new ዓርቢ ምሸት ዝመፀት okay I know DGT media ከም ዘላቶ ይፈልጥ ስታክ ናቱ this one this is his stack Trump media stack ማለት okay what is the market cap of this almost about 8.68 billion I know it was high and down and then yeah ኩሉ ዚና ናቱ ምምጻእ ካ ክሪና one of this his own real estate is his own ማለት ብዙሕ real estate ከም ዘሎ ኩልና ንፈልጥና let me turn this one on guys sorry then another one memo how do you say this memo
memo coin price ክንብላ ኢና ዓርቢ ዝመፀት ከዓ crypto again this one this guys my goodness no not this one hold on guys Trump there you go my god all right as of now keep going keep going كني نرى بعربي خجمرا خلو look this all the way Sansania what happened thank you so do you think انصار ماركت كقالس ترامب no way عربي لاونش جروازيا عربي زمصاين هلكم 73 سنه 23 بصح الله market cap abzian holokum almost 14.63 billion as of now 195.7 increase as of now volume now is almost 210 it's a big one okay wow yeah it's wow guys let's go guys crypto investor okay executive order comes gebr crypto ina ina plan aloil nakum nabzi abzia he has a plan tomorrow one that's why crypto is keep moving all times high 106 107 106 because one is we are beneficial natu he's doing it his own natu new launch gerlo this is his own launch nalakum Trump memo coin double again Trump elected launched his own cryptocurrency Friday night as of Sunday morning 50 billion of paper of law 50 billion paper kulkollahu እዚ ተደሚሩ ክልቲኡ ዝን ህለኩም ኣብ ስታክ ማለት ኣብ ክሪፕቶ ኤንድ ስታክ and plus real estate his top of መበል ካብቶም 25 wealth ወቃ ሃተማት ጌራቶ እዚ ኣብ ምጽአ it also speaks 48 hours yeah he's eating 50 billion one okay here you go this is good news ንምንታይ good news ዝብሎ ዘለኹም መስልኩም እዚ this is let me open that this is great news one technically Trump is not going to be aggressive in the stock market now one wala qarat gebren tebale charaf maybe he know that he's smart market na zahasig gebray kelini two deportation ke gebre wala anta belawun ni market zahasig gebr ay kelini but let's see how it does this okay so let me go with this notice lazalanizi okay right kala inta izb zallo 100 executive order gebr mahani ነገርና ዘሎ ካብ ጽባሕ 50 ሰዓት ማለት እዩ all right 7 hours okay Trump prepares for aggressive push of day one according to CNN ማለት day one executive actions so ማእሲኻቱ ፋርስ ካቲ ይሕዋት ኣብ ኦፊስ ልክ 10 ታይም ፋርስ ክጅምሪ ፋርስ አቲ ጀሚሩ እዚ ብሙሉ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ዝሓስቦ ዘሎ ኣብ day one ክገብሮ መስናቱ ኢሚግሬሽን ማለት ኣብ ዲፖርቴሽን ናይትራፍ ብዙሕ ምስ ተኣሰርካ ብዙሕ ክህሊ ማለት so ኩሉ ይገብሮ እዚ ሚኢቲ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ዝገብሮ ዘሎ I don't think so. When he met with the Senator Republican earlier this month, Senator Tarakibu, Trump said he was prepared more than meeting executive order for his first day. What? For his first day? I don't think so. He's gonna do like قدامي معلت زغل لك سام meeting executive order كبهال كله simple تقرنيا حدش حقي كحلف مالتي. أنا عبنا deport حدا ميلان deport مقبرنا هجي ولا كخلي. هو تراف ويكا قرص ني تشاينا 10% قبر خلي كلته بصحنا لنا something like that مالتي حبش education بزي قاطامي صباح فادس بزتقالنا متن لايف كناتينا اوكي لايف اتينا فادس نز كله انت ايتي اكسكيوتيف اوردر صباح زمصو ابز خنم صينا كنغلصينا موستلي مسقطبانان مستي هوتنا immigration ስለዝኾነ ምስ ህይወታን ተኣሰረን ክንገልጽ ኢና ማለት
كنو it's a lot كله. Number one is immigration كم زلاتون هلوكم. One type of priority immigration. Then energy number two. Energy Tesla مورا Tesla خوص دندي ناتاس the credit دلله كنبل نخلينا forget about Tesla. We'll come back. Number two مالت drill baby drill يا زيا drill baby drill. إذا immigration دحان انت آخر مصاينا. This is one is energy is drill baby drill. Energy خنا مصينا بالله. قاله promises مالتي. What kind of promises? What is this? Okay, how like yeah, now Russia Ukraine war been entered the house. Okay, one of them. So anyway قال خابو خفالاتي اتميتي ولا حنت خرغبي كالكنا ابزخونه سورس يلن ግን تزمصو زلو كفالات more focus قبرو زلو drill baby drill like energy immigration deportation مالتي مس immigration كنقولنا تراف نخلو خمسه اي so ازي حساينا دخون ترامب نزبل احواتن بوت خلهم according to CNN politics مالتي no I don't think so why one we got this because his media is here his media is on ابزي اقول له طرحنا لكم 7 كل تنيره so one day تغيرنا ولا 7 days نخيد ولا almost شحن 37% increase جير 1 year تغيرنا شحن معناته like one day اغيرا 2 days كاب عرب جميره مالك شحن 37% increase جيرا what yes كنت اكباب نيران سلكم almost سناتي مي اكباب نيرا شو ما تقرشي قلمله سناتي نيرا مالك This guy is blowing. This guy is coming. This guy is coming, guys. Okay. Anyway, okay. So let's go with it. Digitay, like Trump's media and technology group is doing great too. As of last month, it's 13.04 increase. As of 6 months, almost 14% increase. Year to date is Trump has 17, like up and down is the whole by the way. So let's go with this. Up gizie Trump تتقمت خونا زغلا كامبانيتات مجمرة energy كامبانيتات 11 sectors كنمصينا 11 sectors از ETF ገራهم صينمو صنح ETF ابناي ترامب تتقمت خونا زغلا ورز ابزن 11 sectors نريان زلنا زينين for sure Friday ጽبو ክሎስ ለዝገብራን for sure I know technology is number one utility is also okay energy is okay مخنياتنا like energy is yes of energy invest لعرقركا a financial invest لعرقركا rate cut 1 2 3 this is going to be tough tough this is going to be a higher one as a sector invest government حركمكم XLK invest جركم هجي مهنات technology مسنا AI has it's going to be number one and top okay energy why energy is drill baby drill energy خمس يبلان له one financials banks and call rate كا تحت دليل له alright call EV electronic ماكينة تسلا بنا نزارب زلنا crypto خاب عباي تري لهم this is going to be a big changing for our market okay so I think so that is all I have for now ultimate executive orders we'll see tomorrow Trump جون كدغما فادس غص يخجمر كاب بايدن فادس كركباي بإيسترن تايم Is if I more than me كجبرز بزلو we'll see what happen I don't think so but let's see what happen قاليو السبريم كورت وين كحزاز خيل كهليو حدا maybe قاليو كونغرس كحلفو كهلو ايو نابنت ناي تاكس مقدال ويكا قرض مقدال ناي 2017 extended قبرأي موز أبزلهم small business favor زخونكم مالتي
ሕጂ ኤክስፓየር ገይር ነበረ መፂ ኤክስተንድ ፎር ሆል ደ ላይፍ ዝሓስቦ ዘሎ ክሪስ ንባዕሉ ሶ ቱማሪ ሶሪ ፅባሕ ፋዱስ ላይፍ ክህሉ ናይ ኤች ኢንዲቪጁዋል እቲ ንዓና ትጠቅም ክንከዶ ኢና ገለ ካብቲ ሚእቲ ዋላ 15 ድሕሪ ሓሊፉ ፎር ሹር እንታይ ክንርኢ ኢና ናይ ክሪፕቶ ነገር ክንርኢ ኢና ናይ ቀረፅ ክንርኢ ኢና ናይ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ክንርኢ ኢና ዲፖርቴሽን መሳሊ እንታይ ይመስል ክንርኢ ኢና ሶ we will yeah the new boss in town he's a new the new boss in town he's coming the new boss in town he's coming the new boss in town so that is all ማለት ይሕዋት ፅባሕ ዝህበና ፋድስ ማርኬትና ክንቅዕፀ እዩ ናበይ ክንመርሕ ኢና ክንርኢ ኢና ግን stay tuned stay up ولا ሓንቲ ካልእ ሓድሽ ነገር የብልናን so let's move forward I'll see you guys tomorrow ምናልባት ዝረሳዕኩ ካይህልወኒ update ገብረኩም I don't think so that is yeah that is a lot እስኪ ናብ ዝሕተኹም ገለ ከነብብ ኢና Alright, you know that the big companies have a good fundamental, but what happened if Trump's speech is not good? Yeah, well, like you know, Mimbar Kamei. This is always Trump's speech. Gabrukolo ta connection is yacht huzun zulukum hat klitta nagarin. Deportation ta taraft bil qaratsan is ya market na fatani. Deportation gabrukolo sabat ndahir segugali sarahtanya segualu we are short nihna. ከባቢ ሶፋር 8 ሚሊዮን ይሆን ሕፅረት ሰራሕተኛ ኣለውና 1 ሚሊዮን ክሰጉግ የተልና ሕጂ ኣብዛ ዓመት ዚን በሎ ዋላ 2025 ናብቶም 8 ሚሊዮን ሕፅረት እንዳሃለውና 1 ሚሊዮን ይሰጓሉ almost 10 ሚሊዮን ይኸውን ሕፅረት ክህልወና ናይ ሰራሕተኛ ሕፅረት ናይ ሰራሕተኛትካ ኣብ ቁጠባ ምውዳቕ ማለት yeah of course I'm democratic yes I'm democratic أنا democratic أنا من مريض أنا أقولكم نيجن I am yes officially I'm democratic but you know I don't support Trump I will اللهون I support Kamala Harris وني بلا اللهون حوات so Trump زم تقول له إزار بدل اللهون of course positive and negative علوم ناي كلهم مالتي the only thing I don't like Trump plan is the immigration telling you كله بزحت تصوّي بالله يعني I don't like the immigration styles very sure I نعا فتواني either ways مالتي immigrant يعني أنا بعليك كندي family member كا أبرخ هذا دربي مثل زلون مالتي I don't like that okay Kamala Harris I like that way welcome كورب نبلو مالتي من أبنات economically the way Trump is I like it economically I don't like the Kamala Harris style لا أبنات مالتي I don't want to go that far but this is my personal نمن مريض كاغن I know نمن كم زبرتكو سو لم يسين so كايتن تعالنا تود سنة سرعة كبر alright so marketنا صباح كمل أنا من بار بخميس صباح marketنا صباح بايزويتي ناي مارتن لوثر كينغ عصوندي observance ناتلو so marketنا كاب صباح ناي مشت وانينو تي overnight كرينا صبوا كبرنا خل صبوا كبرنا زخل كن خمسة زبالكم أبتن كل تنجر أزيد تنكافي marketنا أبتن ناي قرأت أبع الچاينا كندا زبل النجاراتن أنا أب ناي deportation أبزين ده heavy much Trump market not gonna be right yeah Palantir is good Palantir is one of the best مرهاوي yes it's gonna be enjoy software إذن كلهم government software بعد Palantir no technology AI يزخلو إذن ناي small caps technology زخنا campaign بس ناي AI متحزلون he was saying that ولا بز حلف يبلونير يعني AI متصالح يبلونير that's why they are enjoying this ግን ዝብልኩም ናይ ቀረፅን ዲፖርቴሽን ንእሽተይ ካሃሲ ይኽእል ንሱ እንድሕር ኢፌዝ ሸውን ኣቢዚ ማለት ኣብ ናይ ገዛ ሃብቶም I don't think so is not gonna be good at this Kamala Harris is good plan ኣብዚ ናይ house ማለት Kamala Harris almost ናይ 3 ሚሊዮን ሆን ገዛው ተሰሪሕ ዝብል plan ነይርዋ she's good on that she had a good plan Trump ክገብሮ no he's a businessman don't forget that high rise ክሰርሕ ዝኽእል Trump me and you أنا نسخان تخاريت خوينا خنبر ديليكا خو ديليكا خو كل الزبولو بروميساس قال ملها يقبر مالتها يكون ترامب سلز متى جزا حاسر نحرت بلون لهم نو ترامب متى جنزة برينت خجبري my friend more spend خجبري even though ولا إيلان ماسك and فيفي كومت إمالو دس بله كل تريليون سيف نجبرنا بلني
so far ملحس غير له إيلون ماسك 3 تريليون يخون سيف نقبرنا ابن نيرو كساب 2026 sorry don't quote me he said already بقدامي interview قبل كله he changed his tones almost 1 تريليون نقبر نخلنا بالجميع له so they need money got to spend كخون على money economy حبي انتاي امبلان ناتهم تلكاني GDP نحنا growth كقبر الله technically بسيمبل بعاخان حرابتهم خيد حابتهم سي أبزل كان حموش شح كوين عتاوي خاصي عتاوي خاب حموش شح سي نابشو عتش حنت غير كايو عدا خان تعبي صقم يبلون مالتي that's their plan فوكس حابتهم سي اب عتاوي خا هاي تخون فوكس جبر امريكا جدي بناتا جرو كنقبرنا فوكس نقبر مر عدا يكون ان احنا فوكس نقبرلو معنات عتاوينا مسعابه جدي بن هنا ويكا قطبانا مسعابه تزللنا عدا لو كخوني true عدا زلو وسبكو عتاوي ندحر هاي كويدو yeah تتعدو لوي مخنياتو his income is big and then his debt is low if income ka كعابه ندحر ناتكا عدا هاي زخير كونو that's bad so Republican this is كالا let me show you this صحوات Let me show you this. This is going to be a blowing your head. Okay, where we go? بالتعني أمريكان كباب شو 10 تريليون حزن ده كباب شو 10 تريليون كاش بارك جيرلو كوفي لله وأنت أخذ زل خالص بله زي أتكلم بيبوه أحوات زي look this زي شو 10 تريليون زل جنزب جينا كوفي لي تبلو نمن تاي تبلو فدرال ريزيرف ولا ريت كات نخو قبري تبلو so investors more profitable كونيام so إذا جنزب زين تاي خمسة إذا massive زخونة pile زخونة of cash كمتسيو فدرال ريزيرف ريت كات قبر خلو alright جميرا من ديام yes جميرا ميام again they want to be somebody they are looking for maybe Trump إذا جنزب زينا market نتحرقاتيو do you think stock market is going to be that way? No. S&P, we might see like almost 7,000 at the end of the year. So, wala أزي يخون ولا فرق عند حرمتي الناس جنزب زين دحرقاتيو. Look this. If the Fed, look this. If the Fed and the incoming Trump administration engineering soft landing, malit so far recession تزيرينا or no landing for the US economy. Then the equity, credit, and even longer date bonds should be a lot more appealing than the cash rate. Boom. What we are talking about, guys? This is so marketna nimani amen nimani tsballo. Kibul kollahu Wall Street weka habtama. As show 10 trillion some of this man in the ra'y market now we are going to be so enjoyable. Yeah, immigration is a big top. We'll see that. Sabah Faris. Can we invest the new Trump Bitcoin? What do you know? I don't advise. No, I don't because I'm not a crypto guy. First of all, crypto is going to be enjoy now. According to Tamli, crypto amount as Amazi almost 250 شركة بس هنا قمت علينا. Tamli, he's a founder. نحنتي hedge of fund مالك. He's a good guy. So it's your own advice. Yeah, مسرتاوي يبلان. I agree with that. Showy. Yeah, Sophie is good too. Thank you, Marhawi. Sophie is one of the tabs gonna be. All Misnai AI technologies it has company. Sophie, Palantir, Tesla, Nabinat Malik. So this is gonna be the company you're gonna enjoy. Or then Russell 2000. Nvidia.
not speaking about Apple, about Microsoft, I know they are more safe and more big companies. Mostly AI ነገር companies. ኣብ ግዜ ትራምፕ ወፍሪ ክትወፅእ ዘይኮንካ ክትኣቱ ጥራሕ እዩ ዘለካ እንድዩ not personal advice about. So but to me, yeah, I my plan is, I have my goal is during Trump invest wise, then we'll see what happened when Trump exit قبل ድሕሪ 4 ዓመት 2 ወይስ maybe Venus እንድሕር ፅቡቅ ሰሪሖም እቲ መኸተሉ ዘሎ is going to be calm. ንሱን ክመፅእ ይኽእል we might see ourselves for like 8 years under Republican. Well, that's a Lily channel. Okay. But I think Palantir and Sophie are overvalued right now. Yes, I agree with that. Lily, even Tesla. Here we go discuss. Nahna zen companies in, especially misnai AI and technologies alone, zen companies in. Not the overvalued, undervalued, valuable icon. It doesn't work that way. They are more productive and zen companies. You're right. They are overvalued. But the fundamental, we are not speaking about Apple or whatever, Apple or Meta icon. Yes, we can say that, Apple and Meta. This haddish negarism as a law, Tesla telkas overvalued. Yeah, of course, overvalued. But bringing a big, like big negarism, AI has. So, according to Mbapko, this is what I have in my brain. Then حدشتي نبلن ويكازن مسناي AI زتحزلون company I know overvalued. It's not an overvalued icon valuable at the. That's why they said the specialist. That transference I got. But I agree with you. To me, yeah, I do invest in Palantir. I do invest in Sophia. And then Tesla. But you know, na هجوكا قرب تقليل اللغة ناب تسلا قطعي. Phase not sure. مخنياتهم if حزن هجب زي if it's ناي you know it's sensitive ناي credit below the law ناي Trump right away in the حراوري دوام executive order نحر صباح غيرو بزعبهم probably in phase قرب كتحسد خليها كينو again that's a solar company كتمتص مخانا فلوتي او ناب AI كم حلال فوق اليوم نامور دخانة softwares كهادي خليهم it's one of a good company. Energy, green energy, like Nissa Phase was happy with administration of what Biden. Tax credits are having a Biden again, according to the Inflation Act. Maybe صباحدي خوردا ولا تكسن حدا we'll see what happens. Yeah, semiconductor, no question, Marhawi. Like all this AI company or technology company, please no question. Is it in Jacob company that? So, but like, can you? Do you think I couldn't invest in local semiconductor? I don't invest in Johnny. So I have my investment is very limited. So, but this is good company, no question. Okay. Upgrade the number. Well, here go Danny. Upgrade Trump. Long Trump the waist shirt will not cut up. I didn't get that. Long. Oh, long do all short. Like this is long. Like let me say that Danny Love. I personally long is long investor كتكون على كاب جزيزي. مخنيات هجي بمولو executive order قالي إنه market نازها سخر إنخلنا ريت كله إنخلنا سبعة by the way service. So long إنت حركة ناقن long خبر كله at least long مالت كاب 10 تقلت ورحنينا ومالت كاب عمتنينا وندحر هول يركا investment ها يار long term investor ها. قررت مخسب على كا هول مخسب مالت. So to go invest it should be long term. هجي ترامب عاديو economically متعراي كله خالي. إذا حدش حقتات كله تقامن الساك ماركة ذا يكونن. خونز خال. أزي قدايو. نبعل تسلا EV credit بحال ندحر شو عاتش إحنا مش ميتين وسيد وتسلا we might see about 300 نحن شركة ريان خلنا. Then نعو survive غير تسيا كدمة سأله. كندي وصل لا مي بعمد كسر الله خالي إذا قدايو كساب تعراري زمت مالتي. So not short now. Short خلنا بقولنا less than 12 months كعشرة تخلط ورحنا تحت نحركن كشورت investor ها. Short investor هجاتيو no مخسباوي كونه.
we have to hold it like ካብ ልዕሊ ዓመት ማለት እዩ ትራምፕ ክወፅእ ከሎ ኸ ንሸጦ ዶ ተልና we'll see market and then inflation ካ እንታይ ሂበና to me my plan is I like to exit Trump ክወፅእ ከሎ ምክንያቱ I like to favor what real estate ኣነ ናው okay all right I know. For how long you are a crypto favor? Okay. I you know why? I don't know. I might think now. By the way, Captain never any cap at least Nylan and Trump had a nice strategy of reserve week executive order Gabriel Misbella kind of like 20% عدل هيبة اللي هنا نفسي ناب crypto قرب سكخريا. But I'm not the guy with the crypto guy. Sorry guys. Okay. No. It should be 4 years here. 4 years here مرحنا ترامب جن يا انت اللي نيرو هي كونغرس اب إيدكم يزولون ترى اللي خمنا تزل حقهم كت إيرو تخلوهم شو من تعمد خمرحكم خليفنا لكن ترامب هيجي تصبق عند حرجيرو انت أبزلو خاني ترامب هيجي عند حد تصبق جيرو تامر حنا كاب ريبابليكان هيتوصل نازل لكم متعلن مخنيات تمكتلو زلو نسوك هوني خلي no question another 4 years كان السران قبرنا خلي اندحر هجي صبوق تزيرخبنا كابز كل زبولو بروميس ناي ترامب جن يا دحري كل تشحن 20 شمنتن we might see some different مالك baby 3 baby yes Okay, I didn't get that. Betty Latin Tigrinya and Hertzefkum Hordani Gelikum sorry. Yeah, all right. And thank you. I'll see you tomorrow for this Rahabana, for this night Eastern, Sa'ad Asar to be mountain time. At the Msato in time it's that's the most important. Yeah, AMD. No, I don't have any question about AMD, guys, please. Yeah. Yeah, of course. Thank you. He's Daniel also. AMD is a good year for like this for investment. Yes. All right. Thank you, guys. Bye bye.